Eagle double G. Eagle double G. I pozdrav svima ljudi, evo nas opet u LG's World. Ljudi, danas igramo na serveru Death Games. Znači, ja taj server igram već tako 2-3 mjeseca i evo odlučio sam da snimim kako taj server izgleda. Znači, ovo je moj home, nije baš osvetljen. Znači, vidite, imam jako javne stvari, ništa od mene ne može se raditi i tako. I sad ćemo da gledamo malo varpova. Eto vidite, idit ćemo na varp 1 na 1. Ovo je nešto lagalo. Eto vidite, ovdje možete da uđete u arenu i tako da se borite protiv svog druga. Znači to je varp 1 na 1. Block Hunt. To je jedna kao mini igra u kome vi tražite jedan određeni blok. Kao da kažem, vi na primjer postavljate ovo crafting table, evo na primjer, i onda se morate negdje uštekati da vas ljudi ne pronađu. To je ta. I sad idemo na boost shop. Tu možete da kupite papire, da kupite novac, kupovina da letite, power i ovdje najvažnije bedrock. I server ima, kako da kažem, besplatan fly. Znači kao što vidite, besplatan fly. I evo warp crate-ovi u kome, evo vidite, u kome dobijete neke stvari. Sad ću vam pokažem kako da ih dobijete. Trebate imati jedan ovaj ključ. Znači taj jedan ključ, evo. Eto vidite, i onda otvorite, onda se ovako meša. I onda dobijete nešto od određenih stvari. Evo ja sam dobio 10.000 dinara. I tako, znači tako dobijete iteme. Znači ako smo uradili warp crate-ove, ići ćemo na warp divljina. Ukoliko želiš da bežiš od svih. Znači kad te neko traži, build je isto divljina. Donacije, ako želiš nešto saznaš o serveru, idi na warp donacije. Eto vidite, info, koliko košta ovaj legend rank. I tako da vidite kit legend, šta ima, zaštita 4, vidite. Ovo je dobar, imam ja puno, evo vidite. Kit titan mač i kit titan odelo. I sada idemo na drop party, tamo gdje skupljate stvari, kada vam vlasnici bacaju. Zatim idemo enchant, u kome možete da enchantujete stvari. Znači u kome možete da enchantujete stvari. Znači da vidimo, dobro, to je to, još se to radi. I tu možete da enchantujete stvari i tek smo do warp FFA. Taj warp je, da kažem, kako uklonjen, ali se tu kao odaberete jedan kit i onda se borite. Idemo dalje. Warp hrana, u kome ubiješ, na primjer, ove kokoške, krave, svinje i dobiješ hranu ako si gladan. Idemo na warp info. U kom to da saznaš išta, kako se to kuca, na primjer kako dodeš negdje i to. Nether, ukoliko želiš ići u Nether, ja neću tamo sigurno crknem. PvP, ukoliko želiš malo da se boriš player vs player. Ili ti prijatelj vs prijatelja, protiv prijatelja. Shop, ukoliko želiš da kupiš neke stvari koje su ti jako potrebne za neko građenje, idi do warp shopa. I ovo si ga enchant. To kao znak ti daje da enchantuješ stvari. Idemo na warp factions. To je, na primjer, ako ste drugoj u dimenziji i ne možete nigdje da idete. Onda idete na to warp factions i stvorite se u ovom svetu. I idemo na warp staff team, to je uklonjeno. Eto vidite. Nije, ljudi, izvinite. Info admini. I vidite ko je sad admin. Može da bude head admin i tako. Admini servera, vlasnici i štaf i moderatori. Emin Taha 5.
Izvinite ljudi. I sada idemo do Warp Trade, ako želiš, na primjer ako te neko ubio, da zamijenite stvari. Na primjer vi mu date svoje, on da vaše stvari koje ste mu uzeli i na kraju Warp Free Ranks. Vidite, nemate, eto vidite VIP, to vam trebaju pare. One vaše pare. VIP je 50 miliona, igrač plus 10 miliona. Ja nikad neću doći do igrač plus, jer eto vidite koliko ja imam. Ja imam 6 miliona para. I da, daću vam, napisat ću u deskripciji taj IP servera, pa možete i vi da ga igrate. Samo da kažem, a možete samo da se na jedan account registrujete. Ako želite drugi account, posjetite Skype profil Jan123. To je vlasnik servera, da kažem. I hvala vam ljudi što ste gledali ovaj video. Vidimo se u sljedećim. Bye!